Die Berliner Mauer war eine Inspirierung von Beton, Stahldraht und Elektrozaun zwischen Ost- und Westberlin. Der Bau der Mauer begann am Abend des 12. und 13. August 1961. Die Mauer fiel 9. November 1989, nach mehr als 28 Jahren. Pankow is a district of Berlin. It was formed in 2001. Pankow population is more than 300,000. It is the largest district in Berlin. Matthias Köhne was mayor in Pankow since 2006. Olympiastadion blev bygget i 1934 til 1936. Til dagligt spiller fodboldklubben Hertha BSC Berlin på stadionet. I 1936 var den første olympiade, som blev vist i tv, hvor der var 123 mænd og 15 danske kvinder med.